college ni fibro cuma tip nam ta gitu kibala apply kan ka post kibala japo ka office yang Meghalaya Age Control Society kibala apply nyuk hanel teriku men April tarik interview nam ta kini ki post kila dapat penmi bad kilis jong candidate ru kila dapat penmi apo ka website tegi don komba pratali serial number of post but ki number of post jong baro gedon komba shipo tali tegi ni di contractual basis yang penimta kan mau haban lai ke website jong ka Meghalaya Age Control Society ke ba kerteng jong website kedai www.meghalayasacs.com hablaj hang ne tekla da bul pai list ki kerteng jong ki post ki ba fer magidon pratali ki serial number of post ti pa yang tu sa check kerteng jong pi de hang ne bada da penmi ya ki so Meghalaya Age Control Society hereby inform that the written exam for the following post will be held on 4 and 5 July 2023 at Government Girls Jail Road, Shillong 1 from 9:30 onward. The list of eligible candidates for the written exam of different posts are available in the official website. Dapat mil baru ki list lag jong ki post ma dapat mil hapo ka official website meghalayasacs.com. Dia akan mau banlaj ka to website pin sayo ikini ru jing te baro. Denam ta ka assistant director ICTC ka timing kadai kane assistant director makine ki bedai ha 7 tarik jung Julai. Teka timing kare 10 baje hadu khatwei sitang tenam ta kane ka assistant director kiba eligible kidon kumba shispa live drungut baro tangkawai ka post ma kamo kane tangkawai ka post kiba eligible candidate kidon kumba shispa live drungut candidate nakam ta ka accountant finance assistant namta ka accountant finance assistant ka por long khatar baje khatar pm hadu shibje sitang te kiba eligible nam ta finance kidon shispa ar phongut candidate ma nakam ta kawai ka post shispa ar phongut. Number 3 assistant director prevention te nam ta assistant prevention kadai ar baje hadu lai sitang te kiba eligible le kane kidon kuma khandai phnyongut tangam ta kawai ka post. Pasal assistant director CSS GIPA kane de lai sausan hadu san khatsan ki eligible candidate nam ta kane kidon kuma shispa wengut namta ka assistant director CSSS kan mau te sagi badai namta santrik Julai name of post the divisional assistant te stang shpoji do khadwe stang te namta ka divisional assistant ka khambon post ka dai live post kane te candidate kiba eligible namta kane gidon kumba praspa nyop huingut paro jasa check mon po website itu list kil ai ha ka sheet form do Google sheet philabani I ke katang tena kamta kane ka assistant director documentation and publicity khatar baje hadu shi baje sitang kane bade qualify candidate kidandang ar pusangut tenamta ka assistant director IEC ar baje hadu lai sitang kane bade ki qualified candidate ki eligible candidate kidan sau khandaingut tenamta ka assistant director SI lai sausan hadu san khatsan ki eligible candidate kidan sau pusangut baro gini eligible candidate fill up ni na po ka website jong ka meghalayasacs.com sekan mau ban check po ka website ye gini kerteng mangamla pin ilot di baro kerteng mar klabun te sekan mau ban check bat ka kan mau ka tarik ban interview mo 7 Julai bat 3 Julai arjar apply thank you jing tip ko boleh